السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی les verbes irréguliers du français، یعنی د فرانسوي ژبې غیر قاعدوي فعلونه. دا درې فعلونه prendre، comprendre، apprendre دا څه معنا لري. دا درې فعلونه څنګه په پریزون کې کنجوګي کړو او څنګه جملې پکې جوړ کړو، دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. prendre، prendre معنا اخیستل او دا prendre فعل په پریزون کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. je prends، je prends، je prends زه اخلم. tu prends، tu prends، tu prends تو اخلی. il prend، il prend، il prend هغه اخلی. elle prend، elle prend، elle prend هغه اخلی. elle ښځې یا جنۍ لپاره استعمالیږي. nous prenons، nous prenons، nous prenons مونږ اخلو. vous prenez، vous prenez، vous prenez تاسو اخلی. ils prennent، ils prennent، ils prennent هغوی اخلی. elles prennent، elles prennent، elles prennent هغوی اخلی. او دا prendre فعل په دې شکل سره په جملو کې استعمالو. tu prends ton petit déjeuner à 7 heures، tu prends ton petit déjeuner à 7 heures، tu prends ton petit déjeuner à 7 heures تو سهار 9 بجې ناشته کوي. vous ne prenez pas le bus pour aller au travail، vous ne prenez pas le bus pour aller au travail، vous ne prenez pas le bus pour aller au travail کار ته تللو لپاره تاسو بوس نه نیسئ. ils prennent une photo de la tour Eiffel، ils prennent une photo de la tour Eiffel، ils prennent une photo de la tour Eiffel هغوی د تور ایفل یو عکس اخلی. comprendre، comprendre معنا پوهیدل. دا هم د دریم ګروپ یو فعل دی او دا comprendre فعل په پریزون کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. je comprends، je comprends، je comprends زه پوهیږم. tu comprends، tu comprends، tu comprends تو پوهیږي. il comprend، il comprend، il comprend هغه پوهیږي. elle comprend، elle comprend، elle comprend هغه پوهیږي. elle هغه ښځه یا جنۍ. nous comprenons، nous comprenons، nous comprenons مونږ پوهیږو. vous comprenez، vous comprenez، vous comprenez تاسو پوهیږئ. ils comprennent،
Ils comprennent. Ils comprennent. هغوی پوهیږي. Elles comprennent. Elles comprennent. Elles comprennent. هغوی پوهیږي. او دا comprendre فعل په دې شکل سره په جملو کې استعمالو. Elle ne comprend pas l'exercice. Elle ne comprend pas l'exercice. Elle ne comprend pas l'exercice. هغه په تمرین نه پوهیږي یا هغه په دې تمرین نه پوهیږي. Nous comprenons tout. Nous comprenons tout. Nous comprenons tout. مونږ په دې ټول پوهیږو یا مونږ په هر څه پوهیږو. Elles comprennent ta tristesse. Elles comprennent ta tristesse. Elles comprennent ta tristesse. هغوی ستا په غم او خفګان پوهیږي. Apprendre. Apprendre. Apprendre زده کول. او دا apprendre فعل په دې شکل سره په présent کې کنجوګي کوو. J'apprends. 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 زه زده کوم. Tu apprends. Tu apprends. Tu apprends. تو زده کوي. Il apprend. Il apprend. Il apprend. هغه زده کوي. Elle apprend. Elle apprend. Elle apprend. هغه زده کوي. Nous apprenons. Nous apprenons. Nous apprenons. مونږ زده کوو. Vous apprenez. Vous apprenez. Vous apprenez. تاسو زده کوئ. Ils apprennent. Ils apprennent. Ils apprennent. هغوی زده کوي. Elles apprennent. Elles apprennent. Elles apprennent. هغوی زده کوي. او دا apprendre فعل په دې شکل سره په جملو کې استعمالو. J'apprends l'espagnol. J'apprends l'espagnol. J'apprends l'espagnol. زه هسپانوي ژبه زده کوم. Vous apprenez mieux le matin. Vous apprenez mieux le matin. Vous apprenez mieux le matin. تاسو سهار ښه یا غوره زده کوئ. Ils apprennent à nager. Ils apprennent à nager. Ils apprennent à nager. هغوی لامبو یا او بازی زده کوي.